Goeiemôre julle, goeiemôre, welkom hier op Basiese Stasie. Ek en nou Javi is hier so op 8965. Hardloop die leedrokkies terug daar na Kimberley se wêreld toe. So 'n bietjie koel buitekant, maar nie koud nie. Ons is nou op pad daar na Kemp se kant toe. Lekker man. Sommige vroeg al uit die kooi uit. Hoe sê hulle, it is what it is. Lekker man. Ja, maar julle is amazing hoor. Regtig waar. Baie dankie vir al julle gelukwensing. Sondag vir my verjaarsdag. Unbelievable. Julle is amazing. Elke boodskapie gelees word opreg waardeer. Julle likes, julle liefies, julle hartjies. Julle het my dag sommer baie spesiaal gemaak. Baie dankie. Ek waardeer dit. Ja, ons het 'n tekentjie daar so na Essex toe. Julle kan sien na Essex toe. Waaroor sal ons gesels vanmôre? Ja, nee. Hier kom het. Wat irriteer vir jou lately in die ou lewe? Kom ek vertel julle van my storie. Gister, ja, ek bel hierdie een maatskappy en dan gaan dit so. Thank you for phoning. Please make your selection. Option 1. If you would like to speak to a consultant, press 1. If you want to do inquiry about ABC, press 2. Right. Nou select ek. Ek wil met iemand praat. Nou druk ek selection 1. En dan speel hulle daai musiek wat erger as 'n kattekoor klink. En dan kort, dan kom die tannie weer terug op die telefoon. Dan sê sy, your call is important to us. Please hold the line. En dan is 15 minute verby. En dan luister jy weer na daai kattekoor musiek. En dan kom die tannie weer terug. Dan sê sy weer vir jou, remember, your call is important to us. Ek sit gister 'n halfuur. Nog niemand het my geantwoord nie. Na 'n halfuur besluit ek sit nou die voetjie af. OK. Nou doen ek my tweede oproep na die munisipaliteit toe. Want ek sit mos met 'n waterlek buitekant van April maand af. Niemand wil my help nie. Ek het hom al probeer regmaak, hulle het 'n nuwe meter ingesit. Nou die lek is aan my kant. Van April maand af sukkel ek om die munisipaliteit te kry om dit reg te maak. Nou dit is hoe dit gaan gister. Good morning. Thank you for phoning Buffalo City Municipality. Please press your selection. 1 for accounts. Please press 2 for if you would like to talk to an assistant. Right, nou druk ek weer. 2. Nou begin daai kattekoor weer. Ook korter kom die tannie terug. En dan sê sy weer, your call is important to us. You are now number 5 in the queue. Right. 5, okay, nou dink ek te jong, Basie, jy kom daarom iewers, jy is nou nommer 5. Dan speel hy musiek weer, en dan kom die tannie weer op.
You are now number 4. Dog, yes, daar's dit. Hey, man, mooi man. Hier gaan ek regkom vandag. You are now number 3. Julle gaan my nie glo nie. Toe daai tannie nou sê, you are now number 1. Toe dog ek, hier sit nou, en ek is reg. En toe sê daai tannie nou weer vir my, thank you for phoning Buffalo City. Have a nice day. En daar druk sy die telefoon dood, of die bandopname. Daar is ek afgesny. 40 minute. Net om vir my te sê op die end, thank you for phoning Buffalo City. Goodbye. Ek wil hy klippie uitspog. En dan wil hierdie mense sê, ek moet lelike dinge sê. Nee, ek weet nie. Regverdig dit my om kwaad te word? Moet 'n ou kalm bly? Dis my vraag. Moet ons kalm bly? Ek weet nie. Maar in elk geval, dit was nou maar my storie gister. Kom ons kyk wat ons vir julle kan speel. Geniet hom. Gaat nou hier so deur 'n tonneltjie. Dan trek ons op daarna aan Waanie se kant toe. Essex Queenstown. Daar vat hy.
protect my life. You know it ain't right. They don't even know where you come from. They don't ever know where you go. That's why they call you gypsy girl, to use them. That's why they call you gypsy girl, you need them. That's why they call you gypsy girl, you don't need them. Running round, gonna never get you down. Having got no feelings at all. That's why they call you gypsy girl. That's why they call you gypsy girl. Look at your crystal ball. You know it ain't right. Somehow you're gonna fall. You know it ain't right. Never know which way you're going. Never know which way it's home. That's why they call you gypsy girl, to use them. That's why they call you gypsy girl, you leave them. That's why they call you gypsy girl, you don't need them. Right round, don't let it ever get you down. Have you got no feelings at all? That's why they call you gypsy girl. That's why they call you gypsy Daar sê, ek gaan julle nou groet. Dis my storie. Tot 'n volgende keer. Onthou, maak 'n verskil. Maak ook tyd vir jouself. That's why they call you Bye for now. girl.